Pemirsa BUMN PT Pelayaran Nasional Indonesia Pelni Cabang Denpasar Bali ngewowohin kapasitas penumpang kantos 50% saking kata wilangan kapal. Indike inucap kemargian selami liburan sekolah sane katahnya nih wenten penincapan. Kepala Pelni Cabang Denpasar Arfah Yusuf ring Kuta Badung Mausang, selami Juni-Juli wilangan panincapan nincap sangkaneng pengrauh liburan sekolah, yening sayang sareng periode Natal Tahun Baru. Dan yang wadarang pengajuan tambahan kapasitas katujuang majang Kementerian Perhubungan ngelintangin kantor pusat Pelni. Melarapan pawawahan inucap suang-suang armada sida nampung kantos siu 500 penumpang memargi saking pelabuhan benua Denpasar. Inggian armada BUMN saning ayahin saking Denpasar wenten 4 kapal motor. Inggih punika Tilong Kabila, Binaya, Awu, Sahalauser, suang-suang madue kapasitas penumpang kantos siu penumpang. Manut dane kapasitas punika kerancanayang memargi ring Juli warsani mangkin untuk ngakomodasi pergerakan penumpang musim liburan sekolah. Lianan punika paiketan dani taler sampun ngawawahin piranti keselamatan, matras saha fasilitas lianan. Inggian rute sani ketarkayang pinih akeh ke ayahin selami liburan sekolah inggih punika wilayah Nusa Tenggara Timur NTT, sekadi Labuan Bajo, miwah Waingapu. Selanturnya nih kuentenan penumpang sani ke ayahin selami Januari Mei sawetara kali likur tali utawi nincap 130% ring warse sanipate, inggian sasur persen nyani sampun umbas tiket ngelintangin aplikasi daring. Pamekas ring Mei, wilangan penumpang kantos 6 talian diri, ketarkayang nincap kali dase kantos 30%. Lianan punika antuk mastikayang kelaikan kapal, samian armada kapal sampun ngelintangin uji petik melarapan antuk nureksain alat keselamatan oleh kantor Kesehatan Bandaran dan otoritas pelabuhan KSOP Benua, sanes sampun memargi ring bulan April sane lintang. Kantor Berita Antara Nguningayang.